Donc amram khalimbia wana keretila tia obe Afrika kwe e munzoni kangona nati akota sangoti etila kwiso aliti a sangoni teneti tiringo birana mboma tinza kana be Afrika akimbini yesongoro biazana yati a gereti a kusala tilo ndali ni losolo ekigwene kwesolo bando nanduti fango yaka maingo tia kete kodro a sara birembeni tambula tikusala na yati ambeni akete kodro sigoti mungangu na alaso aikide yakana magiti akete kodro so akinga sangona ndoni yati a penzengunga la konaliti a sangoti yeso na sangoti awanguro efanala so kodro CCT Algérie akinda kodro CCT Maroc na tiro but aiketeneti place oda ti kanguti wanchi awaliti swekida swekibagi kina bageti kodro CCT Maroc eba akotaliti a sangoni kola tifade so a sangoni na molongoni tifanu se ekire munala nzoni gango na yati akota sangoti ti la kwiso izianga ta sangoti yeso na beni kozo chimingo terre ti ala so atene aike a technobiologiste so akisara kusala ti awanganga na be Afrika daliti yesi ala timbitere eke inga tena na doni na ngati la kwenga na rock chakwa bango yati kobela tia zona legiti a technicien biologiste so si ngena ye azo abani tonga na mbeni mbumbuse ye ti fade so agoda biani na ati akota kusala tilo we na lege so si lo kesara kusala ndali ti mungo mamboko na la so si akemu seni wara kemu tonga na terecha wa Afrika ti inga akobela so si a son wa Afrika nzoni giti bibeti ala so si a ala a technicien biologiste ti kodro si seti ba Afrika go ti songo azo alimbi fade so we gesonga mulege na la titene ala bembendu na ndo chambe tindia so alimbi titene abata gerati bumbi chala so ibumbi la so geti teni sara kojo assemblée générale ti i na seti bangi na ia technicien biri akiri ya tene ya cadre minable mais lasso a technicien londo na kamba ti technicien ala wara master amena wara doctorat na lasso amena ga professeur na université ti bangi donc ibumbi titene ibuli na ndo kamba ti kusala ti na ya kusala ti laboratoire na ministère ti santé publique na ti population ibumbi amba amlenge ko titene buli ti tene sara ntoni kwa biri ya baitonga na akete a cadre mais lasso i ko jusqu'à iga professeur titene ifana dunia modimba so ilondo na beako titene isara kusala ti ya kodro ti na nduzu ti na yati politique ti président de la république loza santé na ko jokamba mais laboratoire ayeke kota merindo so sake sarasi azo tikobela tonga na baseni tala si a soigner là vraiment à la ganjoni na lege sosi a technobiologiste ake gana mungo mamboko mingi na yati okotongo akpale na lege ti kobela tia zo awa be Afrika ke kuti ndembeso ala so alimbi titene amu mamboko na ala moi c'est bon les autres c'est bon. Sangoti danzapana ati a sangoti yeso ala soeke a comité a chef ten gana chef de groupe tibumbi ti joya a timbite rena bikwa osio so on a danzapa Baptiste Tikina soeke na tibavaka otati bongi sango na ndoni nyangati mati Terence Ngoy gana Blondet Bambe Kapaso abagigi ndali ti azuti lini so irala tenaka surveillant général ti bombi ti a maseka ti jeya so aikena ti a danzapa ufeb ndati kapaso aiketi tene a gbelingo na poti a la so aike bandando ti bombi ti a pendere na yati a danzapa ufeb ngwini amunga legeti tene afa a fini a la so aike na ndoti kunduso na la kweso aike a bwa kode ti sanku sala na terati a pendere ngwini aike yungo kamba ti azuti lini wala a surveillance ungo sala eke gombeya titena mu pasana tena ala wana kusala susi a iri ala titena sa tereti amaseka kulingana amaseka wali la mungo tenetilo wakwatinza pa surveillant Justin Gombi asambetilo na yati betiti ni misukuta kamba na ke use kiteni aike balako na miombi atene ilondo ikiri ileker bombi ti amaseka na legetu wanguso wakwatinza pa ayeti botometi ala kosusi aike na liti bombi ti amaseka titene ala yinga nyesi ayiri na tene responsabilité nanga lokiro sartene ngangu mingi la ndoteneti bumilondo oko na yedango da ndoteneti akusala susi amuna mozuti te mosala titene mogana mbini fini bango ndoteneti maingoti bumbini nangoti kapaso ala koso ayekena liti bumbiti amasika Fabian so ala eki bumbi tona zu oko titene ala sa kusala susi nzapa muna la terasa na tereti apendere ayeke bumbi ti 3 ndeltia bumbi
a comité a chef na cheftaine so à la quoi bumi na meti ngangu ti a surveillant ti buli na nguti kwa ti GA na yati ni faible et qui bumi tere tonga so na ti 3C si il miti tene il est gertia kwa ni si pana gonalini a surveillant tonga na ti tene ni nduru tene a ekada so a ek faye na a comité faye na a chef na cheftaine na yati a camp de formation ndendendende njiati kwa nekda ko jondiani avec le titre de surveillant à Bata, tombé là-dessus. Le Bata croit ni ça dans un bouton na tengo mbete là-bas. Surveillant avec tout kirkiri après. Donc tout kirkiri, fallait à ce moment final à la quoi kirkiri les gars quand on a. Na ton ami surveillant à Bata ndiati quoi ni après. Il kiri le coach tu botte mettre lo. Na ton botte mettre là ouais. Si le m'appelle, ils allent na cessé. Ici barrette tilo. Na ici ainsi tout surveillant. Na ça quoi surveillant. Ndiati beti na question vraiment lasso c'est ça tenega muna anotie chafa tene nzapala dikola ngoni il faut lolo kitona zo oko bitene embuma boko na surveillant général pas de surveillant général il a amené sur la tetini tatiso arana ura mondo maboko na Moïse c'est Moïse a réussi le sobe na lanika il fallait donner du la tête à surveillant général attention il y a que wangango et puis fallait partir chez ati faire que mai na akagorando yeti dabala so aikemini kapaso si ala kweso a kena litibumbiti amasika amuzindo tsala titena ala kikiriti muna nduzu kusala ti apendera na yati adanza pa ufeb Sangochi Danzapala kwe aikibiri sina Danzapa ebek tipoko simeni kapati fangoye nanduti mozoko tenechi ala so ekena liti a choral soit irale atene a chef ngana a maître ekisi watene nanduni ne angati janela kwe gana africain amolo nadawacha palecha la tindembeso ala sosi ayiga la a dirigeant wa ala sosi ake Fabia na yati bunguti awa engobia alimbi na ala sosi agana iriti ayobek ngana ti atangani kwe abilecha la na ndotene ti mandango yenzoni si alimbi ti tene amunga legena ala ti gondanzapa na talegeni bi etondati zairita zona mbeti ni la laso isara cérémonie d'ouverture ni etondani fadena legecha wango afango tene présentation ti a bureau ni ainsi que à Zosua qui fan de na a comporter et les kere aye tonga na pala kona oku so qui wara théorie musicale wala a maman diati musique et wara technique d'harmonisation soit teneti à lego soit limiti enabia à reproduction musicale legeti tenemosu gereti bia nando timbeti aye tonga na atelier wala legeso mo petit muku bembeti simo eni aye tonga na art de chant legeti engobia aye tonga na art de direction legeti pikango abia wala golongo ti abia aye tonga na art de répétition na lege wala molingi lekete timo titene mo manda bia ou mo Fabia nazu et que na leadership tonga na moke kota zona limiti bumbi mo ke sala tonga na ye kapaso akisa ndelango balako na osho gina lege sosi a irambeni maître t-shirt wala a dirigeant ti fangoye na bumbi tia wa engobia na legeti andara social kenani alimbinga ala ondoti mbito ngana lango social limbiti tene abuba agereti anzona yeso ala gati mandani tonga na beni ta solo mateneni fafa de solo limbiti supe titene loga lo nambati lo ala kokapa na yati mandango yeso tene ti etondani laso na legeti matanga ti zingo yanga ti bumbiso polele a mandango yeni aketondana nde na la kuiso et ni la et mou disposition ti ko ti tene même zo solo matene ni lasso si lo lekete si lo eti galasso lo limiti ga ti tene yeso on fa de lasso et gilege ti tene fani na lo ti telo duti na nduti même li na mbati ti fa ko de ti ngo bia na mbeni zo aketi tenenga mo so fini kilo na lege ti tene ti nzapa ngba gina ndo so pepe me alimbinga awa fango gereti ngo bia na zo agbutene ti nzapa ngangu Sangochi Danzapala kwe na ati a Sangochi so ungo chala kwe asaka balota awaliti Danzapa apostolique fraternité so waye dati de bayanga chala tilinda ya tibumbi so ati Irina tene mama Dorcas sango na ndoni na yanga ti Narcisse Renge Benjamin ngana chéri lo malimbasa
équipé à qualifier na abunalo na ya usara ni jusqu'à ke mingi tikiri sigira na zapa tenensi ayambi mbere nango saku se bala kwa ndoni ota sigi bata nambiku de buburuni ape de kungwe tinzapa jusqu'à la singo iso asisi la soleti enala kwe abani nambieti tenena ita poso nzapa la basu nzapa ira kungwe tala tola ngweni asifade nzapa ke ya la tenti yango ndo alundu na titizo ape mais alundu na titizo nzapa ibala ayeketi buti gi ajouti fatenti nzapa na ajouti nzapa iri milo tene beteni iri mo ti buti fatenti nzapa na azo ti tene sala si gigiti azo agandioni ti sala si azo wala legeti go na royaume ti nzapa so tena wala fiji la pola kwe na legeti salu a équipé à qualifier na abunalo na ya usara ni jusqu'à la kwe na tisango tiso ikbukera chala tenti sango so ekende na sango so fadi fanala ungo chala ko asara balota awali so aikena ti danzapa fraternité apostolique soyeda ti debayanga chala tilinda ya tibumbi so adi Irene Atene mama Dorcas sango na ndoni na ngati Benjamin Narcisse Renge gana Cheryl Malembasa. Salo Randoso, la qui est matanga so, qui a tenu wango Zapa. Parce que l'on veut le Kokota ou Aquatin Zapa, soit il a été Wagingos ou Zapa évangéliste. Les banzoni qui le gars, le mouvement Zapa, vu position Tiro. Il y a Kodroso, le mouvement Zapa, avec un double Chamougi Zapa, qui tenait à la bien les Gichara, la salle Zapa, qui tenait Zapa Wara, Ngiana Begichara. Tereso, que Tensi a maman, soit il a été à Dorcas. Donc quand je dis que la Bible me voit l'iso le sisingo nandoye na amaseka ala babu mina que zoni tena la lindani mais c'était mon liani il faut me débayanga tu mo mujendo que bani que sana ya tibumbi ti Dorcas ni lo so awali balu senandori o mene là si ala mujendo là so tena ala servi na ti bumbi ti Dorcas et ça ce qui est teneni na monge ti nzapa aketi tene dunia so da kodroti mu tereti isana nzapa to so wangu ti nzapa tenga siki pa danga ti kota ko ti nzapa aketi tene jendo so mu na yanga ti nguti batem isar na legeni ko sar na legeni ko tene njoni na mbigi ti nzapa non seulement mo na wagame ti mo ala alitimo ti tene ala njoni ngana kodroti azu ya si beti ni la so mingi ti engagé na ya ti bumbi ti ya Mama Dorcas ti église fa ti cité Jean 23 den ti mbiji ko tapande ti Mama Dorcas na ti bible nambi le kemeni wali so awali ko dati sara ye tangana solo sara le ko wali jindoye le ko wali solo dabeti lo na wali moi a hindu azo so ye anzala lo dabeti lo na la etana lo ke sara kusala na tere azo so ye acha fadala mingi tana itinga ngwa sina lo bible fana yeso nzapa secourir lo nzapa so fadelo na yati kwilo ki na fini à travers ndoye tilo asara si demati a hindu na au moi a toto na meti nzapa nzapa to kwa fade meni disciple ti Jésus ti gati so fini tilo et le ki na fini avec tapande sola nzarambi si tene biko mbiga tonga na Mama Dorcas tiga wali shindoye na yati sewa tingi na yati kodro tingi et na yati église songi ke dans la zone kotazo ti kodro so le président ti assemblée et le serviteur de Dieu le gala sur le monde na kota tene na ndoti ya maman le tene ya maman ibungangu na engagement so imu etane bungangu ikileke sewa ikileke kodro ikileke église et kodro ke ganzoni sira ke disna yati kodro tenti ndati gigi ake awali akene ya wali ti ke bungangu na tenti zapa na yati sewa na yati kodro et puis na yati église tene ye kwa ganzoni kingo betanga na boiti nzapa fadelo fata pandeti Marie mama Marie tanga na ange agana to kwa lo gifade beti lo appel le répondre na ange et le yeda na ni le tenezas volonté ti nzapa sara et nzapa sara ni Elondo na gbata bongi e sukpa egu na bageti Congo Brazzaville ti fanala aiki biri na bageni kasi kota Kongo molongo ti asiwili ngana aturugu abagigi tene ti warangongu bale umene na umene ti dependance ti kodro CCT Congo Brazzaville matanga nya bagigi na ndu ti kota balabala so adi Irene Atene Alfred Raoul na gbeleti leti luso le kegbi ati kodro ni so aiki deni sasungesu e warate na ndoni na ngati Junior Maliavo na
pekoti akodrose seti Afrique de l'Ouest ngana ameni so akina beti Afrika so na yati lango so ala godati sepela amatanga ti dipanda sitala biri ake kodrose seti Brazzaville si ayengere na balabala Alfred Raoul kota kongo molongo so abagigi tene ti sepela ngo matanga ti dipanda sitala ti tene ala dabe na kota lango ti lango bale akona okuti nzeso ekeda tingusaki akobale gumbe ya bale omene so akota zuti kodroni amulani ti tirebira tene ti dipandasi amatanga so abagigi na gbetile ti biati kodroni so leke Denis Sassou Nguesso na tereti lo bata kota zo so alondo na yati kodro sese ti Afrika nga na kodro wande agati fanzuni betala na kodro so daliti angangwe so leke Sara bongo molongo so aba aturugu nga na asenga zo so afangangu nzoni lengo mango tere nga na bongo molongo ti aturugu ala ke pendere na yati bongo tala na kota kutukutu so azanga mingi na beti amolenge ti kodroni afatilo atene aturugu ti kodro sese ti Congo alimbi ti bata seduti ngati bata amakati akodro tala amatanga ni akengbati gona yati akodro sese ti beti Afrika na ta pandemi kodro sese ti Gabon ake gona lango bale akona mramba ti nzeso ekeda ti tene lokolo sepela nga matanga ti dipanda sitilo ekiri na gbata ti bongi na sango ti awanguru elondo ego na kodro sese ti Maroc ti fanala ayeke birisi kodro sese ti Algérie akinda kodro sese ti Maroc na tënë ti ndembo tënë ti ota place tënë ti kangu ti wen ti awali sango lakue na ndöni ndanga ti Junior Maliavo na gbata ti bongi e si fa diso na use kapa ti asango ti ye. Na useka patia sanguti so e fanala lo solo e kigbini bia solo bando na ndochi fango yakanga na maingo ti akete kodro kota wa fango mbechi na sinda gigi Emmanuel Mbechi de Bessan asara meni tambula ti kusala biri na bageti kodro sese ti kemo ngana bageti de kwa gongo na bageni kechi tene lo mungangu na ala so aike faya ka tene bo matinzara atipepe na kodro sese be Afrika si awa be Afrika wa rakobe atenzuni e matena ndoni na ngati Alvan Bombari so amu pekotilo alondo pepe keti minaja sango na ndunga yombi. Ge na subut likodro tikemo mini penterendo so alekereni tentia wa be Afrika yamba mbeni matanga ti mungo bururu na a coopérative mbasambala ti yati gbata ti kemo ngana ti waka mungo maboko so abumbi aye tongana a puspus baluse ngana a bururu osho na yati mungo tene tilo lo solo eke mokonzi gbata ti subut Serge Ngwakai agonda mingi pia loso nga luki singila na nduka guyangbi so abatene ti fango yaka ngana maingo ti kodoro so aida ti so gbata ti lo ti tene asepela matanga so mungo agbakuru so aikendali ti njoni kusala ti pia loso abatene ti dengo yaka ngana kango lege na nzara na ati gbata ti kemonga na ti waka sundo irini aike par 5 na mungo akelele ti kururu na coopérative mbasambala so bien so abatene ti dengo yaka ngana maingo ti kodoro kota wa fango mbeti Emmanuel Mbechi de Bessan aluti mingi na ndo ti batango agbakuru so nga si ala so wara agbakuru so alingbe ti tene asara na kusala tene ti maingo ti dengo yaka akunga so imu akina kokoti tema tia coopérative so ake sara kwa ti yaka ala dema tene ani kifa ko be ti yaka mingi mais lege ti tene ani mu ko ben na yati yaka ti kiranga le ti kodro akita pepe ni la dema tala so asina niveau ti gouvernement c'est gouvernement muyanga na mbi ti tene ba na projet parce que pour ça le projet tout gouvernement ti tene et moi kumba so igani la so et me remettre na coopérative so ti tene faciliter na lege tene ala moi kumba tala na yaka ala kirani ala ti kodro na pekoti mungo na la akbururu so gbe so abatene ti dengo yaka nga na maingo ti kodoro asupe ti gwe na mbage ti dekwa ka na singo ti lo awa be Afrika so ke na mbage nika ayambalo na yati aye pendega ayaka so ala deni dali ti mungo maboko ti ndokwa so ake batene ti gozo na kolsi ti be Afrika so nduini eke semkaf ka gbe agwe lo fa kojo leti aleti njo so si awa be Afrika so alu na mbage nika
so afanzoni kusala tindo kwaso irini avec société de manioc centrafricaine. Plié kozoti konda itatimbiti société de manioc centrafricain la Parsenco soit la matériel c'est la sara kota quoi donc on a biga 300 hectares soit fa c'est à lou kozonandoni à lou njonandoni petinga na kutangia parce que minga legeso là si et puis tenir et augmenter à kobeti aka seling bitu tumba zara bien na ti kodroti maingo ti kodoro ekegi na lege ti pikango patara eke tonga sosi na pekoti matanga ti fangole ti kobeso beyongbea abumbi ala sokwe eke akota zo ti kodoro ti kwa ngana la so irala occupant des sites agricoles sosi do kwaso irina ke société de manioc centrafricain à moins de la ti tene afana ya katin joso ti pikapata na ala teneti akoforo chala so adoti defana la teneti sese chala pikango patara so eketi tene biyongbe afana la tene brimbri na ndoti legeso ala limbeti warande na pata chala Parsenco mulege na société de manioc centrafricain ga sara kwaso imatériel ti tene akimbini kete za timuna itati susi sese chala so amo akirani akbeti coopérative donc ikinandu kusala nti tene awara kete pata tigati muna na popoti sisi chala matanga ti kambingo akpururu ngana puspus na awabi Afrika so eke fayaka na yati kemunga na ti waka nga na fangole ti kobe na pata ti dekwa na pikango patara na akota zo ti kodoro ni na bageni kanga na ala so igala occupant de site akanga yani tambla ti kusala ti gbeyangbea so abaten ti fango yaka nga na maingo ti kodoro sese ti be Afrika so loye sa ngangu kwa ti tene dengo yaka na kodoro be Afrika amai na uzu si awa be Afrika alingbe ti te kobe fani ota na yati lango ako.